Sizwa kanjani mfethu njengoba ke unominisiwe la kuma award? Ngizizwa ngijabule kakhulu mfowethu ngalendlela Futhi seyamazwana entertainment iaward ihlabene best supporting. Lena enye yani. Oh okay, kusho le enye eye best script. but wangibona ikhathi singifanele ngaphandle kokuyifundela yeah wangibona ukuthi hayi cha lento lena lo uyayenza lo and uyayiphila wase yangithatha ngase ngishama award nje Wathini lapho mfethu? Ngathanda ukuthi kakhulu ukuthi ke ku producer wethu noma u cameraman wethu engathi ngiyamkhuthaza la ku sound wenze kahle umsebenzi wakhe muhle kakhulu. Isimo sibi la ngaphakathi yabona le sithola ngoba sigwazile akugwazwa la asazi umuntu la Wesulukesi mfethu ngicela ukubuza ukuthi yini lento ekuthe ake wenze umcimbi ongaka oyingazi vele kibo bonke abantu abanamakhono. Mfowethu ngithe mangithula ngibheke endaweni yasothukela ngabona ukuthi othukela bakhona abantu ngaze ngithe ngithatha isikhathi sami ngibasize labantu laba sithi mina sengumuntu osemkantshubovu kule ndima. Igama umthokozise wakamajola khona lapha eScott emtshezi ongashi uqomfana lapha usebenza ku Khahlamba FM lapha yana sikwe Ezweni TV lapha eBackville lapha kuma awards lapha yana ngino bafowethu bonke la bonke nodade abawinile nabo bonke abanominatiwe lapha ngithi ke ngizozama ukuthi ke sikhulume nabo sibeze ukuthi ke bazizwa kanjani njengoba benominatiwe kanti ke futhi ke bewinile lapha umfowethu ngiyacela ukuthi ke ezichaze khona la eduze kwami. Uyaphila mfethu? ngiyaphila mfowethu kunjani Ngiyaphila kakhulu. Ubani lesikhuluma naye? lo khuluma na umqapheli ngokwakubheka la eMnambithi. Okay, yeah, umqapheli wakakubheka eMnambithi. Uzizwa kanjani mfethu njengoba ke unominisiwe la kuma award? Ngizizwa ngijabule kakhulu mfowethu ngalendlela engachazeki ngijabule kakhulu ngiyayibongela kakhulu umsebenzi weAlfred Duma Production isebenzile mfowethu. Boy, Alfred Duma Production. But ke ngicela ukubuza lapha yana ukuthi ke njengoba ke ukade uthole iaward, eyani award oyitholile? Award ngitholile ye best Camera lapha yana umfowethu uthole ibest camera lapha eawards akayitholile. But ke siyajabula kakhulu nathi ke sithi ke siyathakaza ngiyathemba ukuthi ke nabo bonke la eBackville bathakase kakhulu. But ke asiqhubekele phambili sithi ke mhlambe simbuze umfowethu ukuthi ke mhlambe ngokujabula kwakho uthi ke ujabule nobani okade uhamba nabo ekade nenza wonke ama look ama actions akade niwenza in ade niyenza nje? ngijabule kakhulu mfowethu si Alfred Duma Production abafethu engihamba nayo nkosikhona kwaDuze ngihambe nomfowethu abanye bala ngaphandle kodwa ke abanye baphumelelanga ngezimo ethize zemali kodwa abafethu ngithi hayi kuhle sikwenzile siyabonga kakhulu si Alfred Duma Production. Kubonga thina mfethu asibonge kakhulu lapha yana Alfred Duma kakhulu siyabonga kakhulu sithi ke nje abaqhubekele phambili nje abantu amathalente siyajabulela kakhulu ke thina sikhona la eBackville sijabule kakhulu nathi sithakasile. Alright, yeah, sekhona ke la eBackville Film Festival kanti ke sacela nje ukuthi ke siqhubekele phambili la khona la eMashenge sizoqhubeka nabanye abathe bahlabana namanye ama-awards ke akahle kakhulu abajabulele ngiyathemba ukuthi bayathakasela imisebenzi yabo bayibona kahle kakhulu. Ngisacela nje ukuthi ke ngikubuze kuwena mfowethu ukuthi ke uzizwa kanjani njengoba ke unominatiwe kanti ke wase wathi wahlabana mfowethu ngisacela ukuthi uyichaze bese ke uyasho ukuthi ke ama-award owanile akanjani kuwena? Okay, ngiyabonga kakhulu ukhuluma ngonkosikhona kwaDuze eSanchester uqhamuka ngaphansi kweseyamazwana entertainment. Shuthi seyamazwana entertainment iaward ihlabene best supporting. Ngisizwa kahle mfowethu kunjani uthakase kakhulu
ngijabule kakhulu mfowethu, ngijabule kakhulu. Okungijabulise kakhulu futhi i-Alfred Duma Production ukuthi ihlabane nge-best camera work esitorini engasibhala uNosipho. Ngiyabonga nje kakhulu, umsebenzi muhle engathi singaqhubeka sisebenzisana ne-Alfred Duma Production siseyamazwane. Ngiyabonga. Oh kahle kahle mhlambe ngizokubuza nje okugcina kusho ukuthi ke kahle nihlangene lana noma ke indlela enisebenzisana ngayo mhlambe emakhaya noma ke sikhipha mhlambe mangase kuthiwa ke uyasichazela kancane. Ngakuchaza nje bhuti ukuthi lo muntu okhuluma nani umuntu osizayo ama-film makers amanye mangabe edinga usizo. Ngakho kwesigcine sesikhipha imuvu ne-Alfred Duma, khona futhi esayikhipha neyamancube, khona esayikhipha neyamaswazi, nje ama-production maningi esengisebenze nawo kakhulu. Nje ngumuntu kahle kahle ofisa ukuthi uproducer one day benze into eyodwa libambisana. Hayi asibonga kakhulu lapha kumfowethu njengoba ke echaza nayo ukuthi ke lapha babambisene nje uyafisa ukuthi ke engathi ke bengasondela nabanye akakhethe balala umuntu kushuthi ke nje insizwa umoya muhle nje ukhululekile nje umfowethu. iBergville Film Festival sijabule kakhulu sithakasile sithi ke nje saqhubeka njalo la sajabule kakhulu ukuthi ke abantu bajabulela ama talent abo avele obala nje kamnandi kakhulu. Saqhubeka la sacela ukuthi ke mhlambe ke sike sibuze usisi lana ukuthi ke mhlambe ke yena uzizwa kanjani ujabule kanjani nkosazane sikumukele sikujabulele kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngizizwa ngijabule kakhulu. Not that bengayilindele but ngibukile ukuthi izingabe liphezulu kakhulu, baningi abantu abatalented la ngaphandle but ukuthi ngihlomule ngendondo ye-best actress kungenza ngijabule kakhulu. Okay, yeah, lana ngibona kodwa ke uphethe ama-awards ama-awards awuthiwa but ke angi-understand ukuthi ke why mhlambe ke uthi uthakasela eyi-1 mhlambe ke lena enye kahle kahle yani mhlambe mangasifundele yona mhlambe ngenza kube usukhohliwa ngazi mhlambe injabulo kuyenzeka ibe ningi kakhulu. Lena enye yani. Oh okay, kusho le enye eye-best script from i-production company ngisebenze ngaphansi kwayo i-BMP Productions. Igama le-movie bekuyi-Loyal, so i-best actress siyithole kwi-Loyal ne-best script siyithole kwi-Loyal. Okay, yeah mhlambe ke mhlambe uyakhumbula ukuthi ke awuzange usikhumbuze igama lakho ngalesikhathi ke oqala but ke siyacela nje ukuthi ke uphinde nje usitshele igama ukuthi ke usisi ubani nje njengoba ekhala nje nomshengi ukuthi ke hayi ngathi ke intokazi igqoke kahle asazi kodwa. Yasibongela. Igama nguSinengwa Nsontsha, ngiqhamuke endaweni yaseMnambithi ezakheni kwa-E. Oh okay, asijabula kakhulu siyathakasa ngiyathemba ukuthi ke bonke abantu la bayajabula kakhulu. Yeah, hey bafethu yazi kuthanda ukuba isimanga kakhulu ke lana siyabona ukuthi ke hayi kushubile lana insizwa lana siyabona hayi ngathi ke mhlambe excited ngalendlela futhi ke ngathi ke ama-award akawathathile ngathi hayi yabona nami ngithanda ukudideka mhlambe ke yena ngake ichazela ukuthi ke umfowethu ungubani uvelaphi kanti ke futhi ke lama-awards awani kanti ke futhi wathathe kanjani mhlambe ke ngasichazela sijabule nathi ke njengoba bonke abantu bejabule siyafisa ukuthi ke umfowethu eyichaza mfowethu kunjani lapha unumber 1 mfowethu kunjani kuwe akukahle kakhulu kumina futhi ke ngawo kade uzwile awungitshele kahle mfana kithi ke lama-awards lawa osuthe wanominate kuwona waphinde wathatha mhlambe ke ngabe kube kanjani kuwena
hayi womfowethu uyabona nje kahle kahle nje makuthiwa khuluma nge-film festival kusuke lapho ufuna ukubheke khona ukuthi wena amandla kangakanani. Okay, siyathola la nangu mfowethu echaza ukuthi hayi ufuna ubheka amandla, ngazi ukuthi amandla into kanjani noma kufuna ubheka ukuthi ke wena wenza kanjani, angazi uchaza kanjani lapho mfowethu uma ngabe uchaza ngokwamandla, ngoba okwamandla kuningi phela kuyenzeka ukuthi ke omunye umuntu uyayitshela ukuthi hayi la ngishayile, but mangabe uthi uyachecka hayi uthi ke egcineni etshela ushayile kanti akenzanga kahle. So mhlambe njengokuchaza kwakho awuchaze kube kabanzi ukuthi ke okwamandla okunjani. Kukhona ukuthi mhlambe wena ufuna ukuvela ku TV, kukhona ukuthi acting yakho lento ufuna ukuyiphile kuwena akube yakho enhlozini yakho njengokuthanda umuntu wakho. Mangabe ufuna umnikeza uthando unikeza uthando ngoba usukunalo. Oh yeah. Hayi lo pretendayo ukuthi I'm an actor noma ngiyakuthanda nje. Hey uyayichaza komfethu ke nawe chaza kamnandi kakhulu ngoba nami ngiyajabula ke izinto engisebenza ngazo lezi zinto zothando yabo. Mangabe ezochaza ukuthi ke akufuni upretend as if umuntu uyamthanda but awumthandi, and uchaza ukuthi ke akufuni upretend as if lezi zinto lezi ozenzayo uyayithanda but ekugcineni awuyithandi, uyazenza nje just for the sake of time. Yeah, but ke mhlawumbe mfethu qhubekela phambili singathi ke wena uzizwa unjani mhlambe neteam yakho, uproud kangakanani ekuthenini iteam yakho yenze lezi zinto ekutheni ke usukwazi ukuthola ama awards awu4 at the same time? Cha mina iteam yami ngiphelela kakhulu mfethu, ngiyabonga lapho. Yabona producer wami uMondli iBig Villain Shabang, sizwana naye wangithatha ngesimo sokuthi uyangibona lento ngiyayiphila. Azange nginqaye ukuthi ngicela uthathe le character le, but wangibona i-character ngifanele ngaphandle kokuyifundela. Wangibona ukuthi hayi cha lento lena lo uyayenza lo and uyayiphila. Wase yangithatha ngaze ngishama award nje kanje. Alright, mhlambe ke lapha nama ngabe sizochecka ngempela umfowethu njobe echaza ukuthi ke lento nothi ukuthi ke into eqhamuka nje eceleni mhlambe ke into akavela athathwa nje mhlambe kup but into ephila kuyena ngaphakathi. Yabona mangabe kuthiwa into ephila kuwe uma ngabe sizochecka mfowethu, yabo mhlambe ke siyesithi ke uma ngabe uchecka la entweni esikholela kuzona sesithi mhlambe uNkulunkulu, sithi ke mhlambe ungathi wena hayi no uNkulunkulu akasebenzi, yabo. Uthi ke mhlambe ke no yazini idlozi lama lisebenzi, yabo. But mangabe uthi uyachecka ubone nje yazini mangathi ngiyamnyeka lo uNkulunkulu engithi uGod engiphila kuyena uphila kimi ngaphakathi. Uyayibona lona nje ngaphakathi, yabona into mangabe ngaphakathi mfowethu. Yeah, and if you keen for something shooting ngaphakathi. Alright, bafo ngicela ukubuza ke lana mhlambe ke imapha ama-awards owatholile la njengoba siwabona nje eseduze nathi othi ke nje proud kakhulu ngawo kwenzakaleni? Yeah, mina igama nguNkululeko Shabalala, ngiqhamuka kwi-Big Villain Pictures. So i-producer yami uMondli iBig Villain Shabang. So ama-award engiwathatha namhlanje it's the best actor, which is me Nkululeko Shabalala. Oh yeah. Yeah, bese kuba i-best script, kube i-best picture, kube best movie. Nje yona ama-award engiwathatha. Asibonge kakhulu. Yazi kumnandi kakhulu ngempela, siyabona ukuthi hayi beyikusha ngempela ziyakhipha la zimtsarolo kumnandi nje. Yeah, siyashibileka insipho emanzini. Alright, angiqale ngawo bafo kunjani la kuwena mhlambe mangathiwa yasichazela ubani igama wakabani mfowethu uvelaphi? Usipho wakanene lo endaweni yala eBergville eRookdale. Phansi kweMagnet Picture ngijabule kakhulu nje phansi kwa producer wethu akuzamile namhlanje sitho le award
best actor kakhulu nje ngiyamkhuthaza nje akaqhubeke kakhulu akhuthale enze umsebenzi muhle kakhulu. Ayi kuhle kakhulu lapha siyathokoza siyajabula mhlambe ke asiqhubekela phambili lapha sibuze omunye umfowethu uthi ke mhlambe ke unjani ukuthakasa yena mfowethu uyaphila Ngiyaphila bhuti unjani? awu ngikahle kakhulu mhlambe ke akusichazela ukuthi ubani wakuphi igama mhlambe isibongo futhi ke usichazele wathi oyiphethe njengamanje yani njengoba unomuntu uzizwa kanjani Oh, mina ngutethele ngwashabalala ngimele feature mates phansi emjesi ungashi. Uyayibona leyo nto. Ngisizwa ngijabule kakhulu. Uyabona lena phela le i best sound uyayibona le. Best sound mfowethu. Uyabona futhi kuthi angihleke mfowethu kujabula kuwena. Kuthi angijabule uyayibona le i best sound le. Ngizizwa ngithakasile kakhulu mfowethu uproducer ngiphethe la umphiliseni wakaNtsele uyayibona leyo nto. Yeah. Kahle nje simele yena la uyabona sisebenza ndawonye ngomthetho but uyena u sound operator uyayibona leyo yonke leyo nto nje iphethwe uyena uyayibona into enjalo awu madoda siyakatha kakhulu ke la sike Izweni TV sijabule kakhulu laphayana sithi ke nje sisonke sisazoqhubekela njalo nje phambili siyajabula kakhulu ama talent anyukayo ajabula ukuthi ke nawo ebe nathi nje nathi sibe nawo ukujujuza abanye nakuthi ke bengagive up bengaphela amandla kulento abathi ke bayayenza mhlambe ke ungathini lapho mfowethu Ngingathanda ukuthi kakhulu ukuthi ke ku producer wethu noma u cameraman wethu engathi ngiyamkhuthaza la ku sound wenze kahle umsebenzi wakhe muhle kakhulu ngithanda ngathi izinga lakhe nangalikhuphula abukele abanye abafethi abawinile kunomfethi la uShama Award awu4 ngithanda ngathi ngabukela kakhulu ukuthi okay iphutha lethu lapha libe la elethu abalala kakhulu nje ngifisa ukukhuthaza uproducer wethu ukuthi ngathi naye angabuka amaphutha nathi nesibuka amaphutha kwamanye ama production sizokwazi ukuthi senze kahle kwi producer kwi production yethu ngiyabonga kakhulu nje ngithanda ukuthi kubonga nje kuhle wonzeke namhlanje alright siyezwa lapha umfowethu uyachaza ngempela kodwa ke mhlambe ake ngiphinde ngibuze kumfowethu lapha yana ukuthi ke mfowethu wena mhlambe ke uzizwa kanjani ukanti futhi ufisa ukuthi ke yini into oyifisayo esiphokophelele saphambili ukuthi ke mhlambe kwama production angenza kangcono ukuthi ke angatholanga nangelilanga ekwazi ukuthi ke ephinde nawo ethole mhlambe ejabule ngelilanga mfowethu cha into engizoyisho mina ukuthi mhlambe ama production amanye yabona ngisacela ukuthi azame ukuphakamisa amasokisi yabona leyo nto njengomdlalo webhola umedlala phambili umdlalo webhola kuyakuthiwa akaphakamisa amasokisi ngoba sizomudla ischeme isomudla ijezi yabona into enjalo manje into engizama ukuyisho ukuthi lana kuyenzeka ukuthi unganominate ube wenze kahle but ukuthi amasokisi awaphakamisanga uyayibona leyo nto ngomthetho into engifuna ukuyisho ukuthi wonke umuntu manje akazimisele isimo sibi la ngaphakathi yabona la sithola ngoba sigwazile akugwazi wala asazi umuntu la uyayibona leyo nto asizame nje ukuphamisa amasokisi sisebenze sonke siyafisa ukuzibona sekumzansi magic and ngojabulela wonke umuntu oqhamuke kumzansi magic oqhamuke ku SABC1 uyayibona leyo nto ngiyajabula kakhulu futhi wonke umuntu akazimisele wonke umuntu ozozwa nje lele voice le ukuthi hayi sonke siyalapha ya sonke siyaphezulu okay mhlambe ke asibonge kakhulu ke la Ezweni TV ukuthi ke besingezelele ithuba elizingqayizivele ngempela ukuthi ke sijabule sithakasile ngabo bonke abafowethu abanama talent beqhubeke njalo nje lana ke sesicela ukuthi ke siphethe nje siqede sizobuza la umfowethu kahle ukuthi ke sichazele njengomfowethu awaziwa ngelika Sulcase angazi ukuthi Sulcase ke indoda enjani Sulcase mfowethu yobhuti ninjani mfowethu awu siyaphila mfowethu mhlambe ke akuchazele bonke abantu nje abalaleli mhlambe emakhaya la ku Ezweni TV ukuthi ke uSulcase ubani wakabani uvela lapha qhamuka futhi uSulcase uSulcase lona umfana waseMandaba khona la
ezwelisha eBergville. Oh yeah, okay, ha bengaze khona izilisha lana ngiyathuka kakhulu kanti ke futhi ke ngiyajabula. Kodwa ke ngisacela ukubuza la wesulukesi mfowethu, ngicela ukubuza ukuthi yini lento ekuthe ake uwenze umcimbi ongaka oyingqazivele kibo bonke abantu abanamakhono. Mfowethu ngithe mangithula ngibheke endaweni yasothukela ngabona ukuthi othukela bakhona abantu ngaze ngithi ngithatha isikhathi sami ngibasize labantu laba sithi mina sengumuntu osemkantshubovu kule ndima engizobatakula abafowethu ngibafake ngibaphe ispotlight baziwa abantu ukuthi bakhona bayayenza lento le. Okay, njengamanje ke mfowethu njengoba ke sibona la kugcwele yonke indawo amatendeni kubuphi wena kuthini kuwena nje njengoba abantu bejabula bethakasile ngawe nje uwedwa nje vo. Mfowethu ngijabule ngendlela esimanga ekhomba ukuthi abantu basendaweni noma abantu bonke bayawuthanda umsebenzi engiwenzayo noma engiwenzela bona. Leyo nto le izokhuthaza nenje ukuthi kuningi abangakwenza baphile ngako. Lento ayipheli la iyaqhubeka. Into afune bayenze nje bona ukuthi bayimisele mangiqhamuka nento bona bakungithi halfway. Okay, yeah, ngiyajabula kakhulu mhlambe ke ngathi ke sesiphetha ngoba ke la isikhathi sethu ngathi ke sesithanda ukuncipha kakhulu kodwa ke engizokujabulela kakhulu uyikho ukuthi ke uchaza ukuthi ke into oyifisa ukuthi ke abantu beqhubeka mhlambe ngamazwi akho okuphetha kuma awards athathiwe mhlambe ke uwenze kanjani mhlambe unobani enikwazi ukubona ukuthi ke abantu abenze kanjena ama ngabe sebesubmitile into zabo abayisebenzile. Ngisebenzisana nekhampani lana ekuthiwa iXP. iXP iyona esizana nayo ukuthi nabeliletha ama movie afikela khona lapha ya. Bese ngiwathatha ke mina ngiwasemajajini. Amajaji bese ejaja ke wona semkantshubovu le ndima ye filming yiwo ke abe esethatha ke echecka yonke into ukuthi ihamba kahle yini ihamba kanjani bajaji ngendlela abajaja ngayo bese kuba yilolu suku ke la namhlanje. Okay, all right, mfethu ke la mhlambe ke angibuze okugcina nje umbuzo wokugcina nje nci. Mhlambe ke ufisa ukuthini nje kubantu abangazange bawathola ama awards abangazange futhi ke bekwazi ukuthi ke befike la endimeni ukuthi ke besubmit mhlambe ke ekuthenini ke bengaphinda futhi beze mhlambe nangolunye usuku. Into engayisho kuma producers angaphumelelanga umdlalo lo umdlalo lona abahambe bayosebenza kanzima lana usebenza kanzima ukuze uwine noma ukuze uhlomule ukuthi abawinanga namhlanje akusho ukuthi bahlulekile saqhubeka abahambe bosebenza kanzima lo nyaka kuwina lo sasa kuwina lo phinde futhi kuwina omunye so abahambe bayosebenza kanzima. Sibonga kakhulu la eZweni TV sithi kanje siyabonga Enkos. Siyabonga.